Iriwe neza bakunzi ba Inkone TV Rwa, turabasuhuje cyane kandi turabakunda cyane. Ndagira ngo mbagezeho iri tangazo ryasohowe na Isco Security Company rishaka abakozi b'abasekirite. Iri tangazo Isco yasohoye riravuga ngo ku mutwe waryo handitse ngo itangazo rigenewe abifuza akazi k'ubusekirite bw'umwuga muri Intersec Security Company Limited cyangwa se Isco. Dutangire. Isco irifuza gutanga akazi k'ubusekirite bw'umwuga Professional Security Guard ku bantu bose babyifuza kandi bujuje ibi bikurikira. Cya mbere, kuba uri umunyarwanda. Kabiri, kuba wujuje imyaka 21 kandi utarengeje 35. Gatatu, kuba utarengeje imyaka 45 y'amavuko ku bahoze abasirikare, abapolisi cyangwa abakoze muri RCS. Kane, ibaruwa isaba akazi. Gatanu, umwirondoro cyangwa se CV. Gatandatu, udufoto tugufi 2. Karindwi, kopi y'indangamuntu. 8, ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli. 9, icyemezo cy'uko utakatiwe n'inkiko extrajudiciaire. 10, ku babaye mu ngabo z'igihugu kuzana icyemezo gitangwa na auditeur militaire kigaragaza ko batafunzwe. 11, icyemezo cy'amashuri ko warangije nibura amashuri 3 yisumbuye senior 3. 12, icyemezo cy'imyifatire myiza gitangwa na RIB. 13, kopi z'indangamuntu z'abantu 3 bakuzi. 14, icyemezo cyo kwa muganga kigaragaza ko ufite amagara meza. 14, icyemezo kigaragaza ko udatwite ku bakobwa cyangwa abagore. 15, ku bakoze ahandi kuzana icyemezo cyagusezeranye gitangwa n'umukoresha wa nyuma. Icyitonderwa: abazemererwa bose bazahabwa amahugurwa y'ibanze basic training azamara amezi 3. Ikindi, kwandika ababyifuza no kwakira dosiye zabo bizakorwa kuva tariki ya 9 Kamena 2025 kugeza tariki ya 13 Kamena 2025 mu bice bikurikira. Igice cya mbere: Ngoma, Kirehe, Kayonza, Rwamagana. Ahazabera ijonjora ni mu karere ka Kayonza. Site: ahahoze ibiro by'akarere ka Kayonza hafi ya Road Point ya Kayonza. Aho ngaho ni tariki 9 kugeza 10 Kamena 2025. 2, Nyagatare, Gatsibo. Ni muri Karangazi. Aho bizabera ni kuri Rwanda Demobilization Commission guhera tariki ya 9 kugeza iya 10 Kamena 2025. 3, Karere ka Nyanza, Ruhango, Muhanga, Huye, Gisagara, Nyaruguru na Nyamagabe
aho ngaho hagabuyemo ibice bibiri. Nyanza, Ruhango na Muhanga bazahurira i Nyanza ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu Gihisi tariki 11 Kamena 2025. Naho abahuye, Gisagara, Nyaruguru na Nyamagabe bazahurira i Huye ahahoze hari Sorwa